Yes, ni amakuru akomeje kuvugisha benshi mu karere ka Huye. Umugabo w'imyaka 43 akurikiranyweho kwivugana umuhungu we bwite amukubise umuhini mu mutwe nyuma y'intonganya zo mu rugo zabaye nijoro. Uyu ni umusore w'imyaka 21 y'amavuko yajyanwe kwa muganga igitaraganya ariko haza gushiramo umwuka ataragera kwa muganga. Ese byagenze bite kugeza aho se afata icyemezo cyo gukubita umwana we? Muri iyi video turabagezaho amakuru yose n'ibyo ubushinjacyaha buvuga kuri iki kibazo gikomeje guteza agahinda abantu batari bake. Murakaza neza kwitoza TV Rwanda, umuyoboro ubagezaho amakuru mashya asesenguye kandi yizewe. Niba uri mushya kuri channel yacu kanda subscribe ndetse n'akandi akazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru yizewe kandi abagezweho abari kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda. Nyemerera twinjire muri iyi nkuru. Ni umugabo w'imyaka 43 wo mu karere ka Huye akurikiranyweho icyaha cyo kwica umuhungu we w'imyaka 21 amukubise umuhini mu mutwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kinombe, akagari ka Gashumba, umurenge wa Maraba, mu karere ka Huye ku itariki ya 17 Gicurasi 2026 ahagana saa 5 z'ijoro mu rugo rw'uyu muryango. Amakuru y'ibanze agaragaza ko mbere y'ibi byabanje kuba intonganya hagati y'uregwa n'umugore we bapfuye ikibazo cyo gutinda gukingurirwa urugi ubwo uyu mugabo yari avuye mu kabari atashye nijoro. Mu gihe aba bombi bari bamaze gushyamirana bikomeye, umuhungu wabo w'imyaka 21 ngo yaje gutabara nyina kugira ngo ikibazo kidakomeza gufata indi ntera. Ubwo nibwo se ngo yafashe umuhina wukubita uwo muhungu we mu mutwe, ahita yikubita hasi maze ahita yitaba Imana ako kanya. Nyuma yo kubona ko ikibazo cyamaze gukomera, abaturage n'abagize umuryango bahise bagerageza kujyana uwo musore kwa muganga kugira ngo yitabweho byihuse, ariko aza gupfira mu nzira ataragezwa kwa muganga. Mwibazwa rye, uregwa yemeye ko yakubise umuhungu w'umuhini, avuga ko byabaye nyuma y'amakimbirane yari amaze kuba hagati ye n'umugore we. Kuri ubu uyu mugabo akurikiranywe n'inzego z'ubutabera ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Iki cyaha giteganywa kandi gigahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 38 akarongo kaberamye 2018 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cya muhama ashobora guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Iyi ni inkuru yasize benshi mu gahinda ndetse n'icuraburindi, cyane cyane abatekereza ku ngaruka z'amakimbirane zo mu muryango ashobora kuvamo ibyago bikomeye nk'ibi. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, ariko twirinde amagambo asesereza cyangwa abangamira abandi. Niba ukunda amakuru nk'aya asesenguye kandi yizewe, kanda subscribe ku Itohoza TV Rwanda, usangiza abandi iyi video ndetse ukanda like kugira ngo udufashe kugera kuri benshi. Mwakoze cyane gukurikira Itohoza TV Rwanda, tuzakomeza kubagezaho uko uru rubanza ruzagenda. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Itohoza TV Rwanda.